Good morning. Enjoy interview na bola ta akan disturb lo cha. Dam zel mo. Nong pon thoi. Tu lai nan ngol le. Nan mo mu ta. Aja boy to ai jiri buma so ru ki ba jiri buma to ai boy da sin hi ama lam kai nei ki hin jing le ama chung chang hin na sata press list ki ball ki pinpoint ki ball ki hi ki also na here within the 5 arrests individual must be unconditionally released as the arrest is arbitrary and highly partial against the Kukiland people and may trigger protest movement that may be disruptive to effective enforcement of law and order in the regions. To Zadhi lekhat dunia ki ben mi nga ho hi condition behela al ha do lo wa hi le dunia sanga na sazo ai ki phina ki bol hi ti chu ki pi Manipur Prime Minister Pak Roma ki sei hi Tuni July date 10 Nikhuin National Highway number 37 Jiri Road in Hangmi Pi Kiloi Khomin Zanhi incident center force le Arambai Tingle Tenle Manipur police ki hala khusung in pite in attack zivin Tuni mi pi dai lo ba sana in spray gari ho khatsa ki sol ta poi pa hi asam for ho jo hungin CRPF ho jo hungin center force thum lo kita hi mi pi hin lung hai lo ba sana hi thenga ki tinga khatsa ki sol lo hi jingka pana khatsa ki sol lo hin tu ga hi guj tai kai thum lo hela el hingzol khumun jan hi thilsona khumuna chu mi pi lung dai lo vet sana tai hi gari jo a hung si chu kitinga hi routine na operation di chidio patrolling ka chidio heti ba patrolling thu lang madat chain at kile madat ti jong le khat jak solo chu na tina ko ha khache khache zan hi chungchang thil so dei lo ja mi pi ki phin he National Highway 37 Jiri Road to a mi pi le Assam Rifle le CRPF lampi phut hong dinga chi gong hin mi pi in ta hat ti ne he Saktiman avai yo phalen koi tu Saktiman avai a laya ko hol ki sa lampi phenga ki tinga hin gari hi ahong nei phana hi ta hi mi pi in a le dala gari anung chi sa dung zui wa hi mi pi ong kinung tol he oi go yong ha zunin Teman ki deo lo he lampi ngai lut na space fugui thum lo amhon imi samat theule ko kitchenu chapa ipawal vet sa deu he army helang CRPF center force helang state force helang ipi force hi dong le khat chai ki solo he tunya he Zan hi incident so namun chu hichilaya hichi ta police ho umna la aki ho now hichi in hi in hichi na hi dan hi thil so dei lo umta in sunga volunteer VV mi thum ki mat na le thal kila do na in cho hi in hichi
Total suppression.